Vothat langso Legislative Assembly constituency along Bikram Hanse vote ke hang. Kinang niya tangka nanglodun lok pu nilipan akoy kewan ke ahok kalipusi Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso Lamklar Chipipo. Hampang asong atum Dr. Numal Momina me pi ke kai. Kardom pinya daba Abirta longpen nili sami jirbon kilingpi nonar juik tha birtang tompe. Kili ka farman ang rup kalilu achagan velo. Lasuang bong do desang se APHLC songpen vothat langso Legislative Assembly constituency longpen karjabdun Bikram Hanse vote ke hangamai padu. APHLC songpen apurun tin kili galong karjabdun lake ke haila pen pawara joinia phan det kele. Bonta athepi ke mangdam lake inglonga khai sodo an kaching room pen havar hapat kachirai kom an parta sik shedula chakong kachipharang ikhelo. Lasi wangra chingrum iklona sik shedula chakong pangtang na. 62 long live, long live, long live. 62 long live, long live, long live. Right down to the D, long live, long live, long live. Right down to the D, long live, long live. Labang so siang tong laki lakhap li so cheng MSC constituency arlo APHLC songpen kachetoidu Bikram Hanse pan rat kang thum karnia mai kedeng pona hu. Non kilik adon rinang kile hut hemprek amen pen kache parjan pon regional party asong pen anparta national party tu kache chak alam thebangsi ahir kache pi theklo bonta congress BJP tum hemprek wanji mapura ke kroi ka chonghong lake munira kai o velong kapan hok ason si man ahok alam jong si langdam lo lipute central pen state kason se pon aron along sik schedulang hapalong an men national party racharya song nang pathu Sidula angkang arlo bangke central and state government aek central and state tum aek kasimardo hala so aek bangke directly six sidula arlo nang imply sune nang function une until and unless it is modified la so potsi national party tum ta lake national loke BJP the national party congress the national party kupine CPIML the national party la si dak sik sidulong ningke national tumta aek ke direct nang ludune pulutangte a party de nang ludune derning karbianglong termas councilor loke laso porsi nitumke karbianglong ar loke nitum central and state government fan puji sik sidul area lake national party tum dak politics nang khela dunune politics anta lake special politics plone mar loke karjab nahi ke regional tumlo ilitum APSLC ason ASDC ason kapre regional nang klang thulang mene sita not congress BJP or CPM Labang so ting pen lipute sik schedulang kang aphan ahok pet kirai kom thi bahem thu kavya joine kalima APHLC asong pen arniwang kapin purpon sik schedulalam the sang se pin pen radaphan kapiklang lake national party pen anparta inglong aso kali akhayatum anaphan isi lam juno sonsi man bonta nangli neli reng nangji lipute sik schedule ikhelo Labang soalam arni ke ongpen APHLC asong rong rubarlo ki lutamalam the candidate Bikram Hanse pen rada thengno ke jai thapuson hen Nilutum kupi porsi rong rup inglong aso rong tiwa rong khasi rong jantia rong karbia rong garo tumarong kupi porsi ke damnang ma ke lahen lo ilitum phan aron nang ki pido ha 1951 hutpen itum labang so ke longdun lada ilitum phan ke tok pi do labang so nang ke tok pi bang ka chini ni ke nilutum APSLC song jatum dele ka chini ni gali nang litum rong ke do tum anta chini nang ji nang litum rong tu do tum anjong su chini lo puludang te labang so aron labang so det chari aron pen ilitum asong jatum ke klem chok che pulung te nang litum bang jong dun undet po ke jong dun ji aja kong do po nang litum ke jong dun ji aja kong chilong po labang so ka chilong lang ji anutin da aja kong do rep nang busi nilitum rat phan pa chiniet sarlam thekipu lamme chethan lamnole lapen lamno chethan lamme le tang bonta ahoka potsi ahoka lam nili ninjena ko Jasemet japek jahoy kachidai aduya hoya pharman ahok pet kirai komang the Karbianglong Autonomous Council atum lapu galile labang solam vothat langso Legislative Assembly constituency along APHLC pen kachetoidun candidate Bikram Hanse alam the arju ichina council long kachari tum CM tuliram rong hang pen chenglok kapreka CM aprang ke dotang atuman ke bangke la border initiative border a problem ke solve je aphan bangke niltum thekdun long lepin lang ke thekdun long le bangke la henlo wherever conflict dopo kumane
EM sedak dipot dampo la ipang ni damlun chot po pine public gathering bi dampo la sonan si pang samri titi sitame ahok pet alam border issue alang pachunji pulo tangte upisi kenang jivek mangela hello eletum asam arlo sido pot asam chief minister ke dovek nang po la song bongpen Meghalaya border pen situm interstate do pot is a state pen si interstate border pot Meghalaya chief minister ke dovek nang po la pen particular area MLA bang ke dowek nang po lapen itum Karbi Anglong Autonomous Council la CM bang adunang po sita piniar ni la bang pli CM bahay ni Assam state lapen Meghalaya state lapen council itum da council lang CM lason lapen MLA la bang pli kang ni prong a meeting bang piniar ni anta News report Rongbong Terang Karbi Anglong live Kedam tang thereni phaing koira ke thomarni amlong havar rangke berong asar pimaratum Hamren Municipal Board Chairman ahem tangka ka chohang damahut kinang nia tangkasi nangke lodun puneli phan akoi ke wana bangke ahokali pusi Hamren Municipal Board Chairman Birenti Sopen lamklarchi pipon Bangso akoi ke wana puthak kedam tang thereni phaing koira ne cap arni Hamren Municipal Board Chairman Birenti So amethanga bohalong pherangkia mai patupon pherangkia mai long kaningje pona tengke nili hem tangkana ka chohang atum du Bangso hut nili phanang ke thana bangke nisu ke solasi dowai ka chuna phan nang rab dun thapusi nang chu hanglo Bangso hut nili me thanga tangka ka che thaba dimlong pen GNC non malom kenang goy tangka si pharo phone ke pidun lo pusi pherang kya mailong ningje pon sam apo nang nili hemlong penan rong so ke bang do amala bangso hut bang la lo u phong yang re asar timara tu bang bang thi ni long lang itu mah hem bisu ke ni polam senang tham bu ini cholang pon ini son da cholang poi bu sini long pon sana ham pon lo mahala bang so hurba hop ni pen haro pho tangka bang phi pen haro pho tangka pi den lo khusra we masi nang tung bang phi che khat pon tu haro pho tangka pi den lo stame hala bang so tangka bang ke milia bang ke akini sena tangka si pi du ni pasalong pen ka lai si ni ke pi Bon pani thoma phima te thereni phaing koira trok arni bangke hala bangso sar pimaratum nili hemwang thusi nili phanang ki pu nangli nang ke loduna tangka ke kinang ne tangka nang lodun rong lo pusi nang pulu jongsi kinang ne mate monetization atangka pu asonte lasor ni amatsi nang pu nang je pot lo pusi chairman ningje ponthu ka phia bangke alana ni thulo ni thom aphia na bangke o ke ben tangka snang le Punote la ke alang litung la dapat dam pen ni kilo tu yo si ke chok chi atang ka ko ko son te soli masinang dek phin nang vol phin ja polo stame alang litung bangke 23 ani usa poisana hang kon pe ko nana ne ke du ke dam ye ke chinin de dalo apia bangke uthop tailing ko throp aga bang si dak ni hem ke ba lela nang li nang lu tu tang ka dam de aposi la bangke Kibeng tang kapena. Ulu tak kalau so huru bang nililong dele polong ke so nang thom ke ni polo. Lasi bangso lama puthak media long kapaklang pona bangke ahokali pusi Hamren Municipal Board Chairman Tiso Sang Hopen lamplarchi pipon Hamren Ben Daniel hi Karbi Anglong live Dr. Numal Momin Karbi Anglong hampang asong atuma phan amu wangve hampang asong tangka phan chot pu kipu tora puthak KSA ULDC LYSO atum chelangsi kedam tang thereni phai inkoraner cap arni dipurong sopi rong phar pirong bia kumlinang den Dr. Momin ame phi ke kaipon kedam tang koilamati havar long Dr. Momin phan vote ke hang pia mai long Karbi Anglong hampang asong atuma phan lang plot pen Karbi Anglong hampang asong atum ke monirawe amu ke wangve ahampang asong chot anparta tangka ka chohang i ahampang chot pu rata thengno kapin rema puthak ning ki pung chepak langsi KSA ULDC LYSO atum chelangsi Dr. Momina me phi kaipon Tapuson Karbi Anglong apurki mo alam chini ne pinpen kaninje thaparet hampang asong atuma phan kapin rem ington telang lepute nitum kache songa bangke do bomji joniki mukajan LC pura jon MLA dekhete political relief nijor political স্বার্থৰ প্ৰতি যি ধৰণে আমাক ষ্টুডেন্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনক দেখেতে মন্তব্যটো দিছে
তেখেতৰ অহা দিনটোত এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট বা স্পিচ যাতে নকয় যদি আহিবলগীয়া দিনটোত তেখেতে দিয়া মন্তব্য যদি উঠাই নলয় তেতিয়াহ'লে আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সংস্থা অসম চৰকাৰক আমি শান্তিত কৰিব নিদিওঁ আকৌ এবাৰ আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সংস্থাৰ আন্দোলন হোৱাটো সম্ভৱ তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্টটো দিয়া ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন কাৰ্বি আংলং ল' চাৰ্লি আছম KSA বুলি কয় কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন বোলে এটা এক্সট্ৰিমিষ্ট নিচিনাকৈ তেখেতে কয় কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বোলে 10জন 11জন মাত্ৰ মেম্বাৰ থাকে তেখেতে কাৰ্বি আংলঙত থাকি কাৰ্বি আংলঙৰ হিষ্ট্ৰী নাজানি উল্টা ফুল্টা তেখেতৰ পাগলামী মন্তব্যটো আমি টোটেলি কণ্ডেম কৰিছোঁ প্ৰথমে তেখেতে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা যদি MLA উঠিছে তেতিয়াহ'লে কাৰ্বি আংলঙৰ হিষ্ট্ৰী জানক যদি মই নাজানে তেখেতক শিকাই দিম যদি কাৰ্বি আংলঙৰ কনষ্টিটিউশ্যন KSAৰ কনষ্টিটিউশ্যন নাজানে মই শিকাবলৈ তেখেতক ৰেডি আছোঁ তেখেতে আহক আমাৰ ভৰিৰ তলত আহক আমি শিকাই দিম আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টটো হৈছে তেতিয়াৰ পৰা কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কাৰ্বি আংলং আন্দোলন কৰি বা আপোনাৰ 1973 হওক বা 1959 হওক কাৰ্বি ৰোমেন স্ক্ৰিপ্ট মুভমেণ্ট আন্দোলনতো হওক ৰোমেন স্ক্ৰিপ্ট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কমিটিৰ হওক তেখেতৰ সময়তো কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনে যোগদান কৰিছে বা আমাৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতিহে এই বস্তুকেইটা ইমপ্লিমেণ্ট হৈ আছে বা আপোনাৰ MOU ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথাই হওক 30 ডিপাৰ্টমেণ্ট আজি কাৰ্বি আংলঙত কাউন্সিলৰ যিটো 30 ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এই 30 ডিপাৰ্টমেণ্টত লৈ তুলিৰাম হওক বা MP হওক বা BJP চৰকাৰ হওক বা কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হওক এই সম্পত্তিৰে তাহাঁতে খাই আছে লুটি খাই আছে তথাপিও আমি ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন এতিয়ালৈকে আমি মাত মতা নাই কিন্তু অনন্ত দিনত যদি ডক্টৰ নুমল মুমিন নামৰ যদি এনেকুৱা লেকচাৰ মাৰি থাকে বা পলিটিকেল ৰিলিট তেনেকুৱা ভাষণ মাৰি থাকে কিন্তু আমি আন্দোলনটো নিশ্চয় কৰিমেই Halapu Karbi Anglong District All Assam Student Union Akongchunbang Sorjun Hanse Sitami Dr. Mumina Hinpen Hampang Asong Atumakan Kapin Rem Kilit Tupar Pigajok Ningang Samse Chupaklampo যেহেতু আমি সংবাদ মাধ্যম জৰিয়তে আমি গম পোৱা গৈছোঁ যে ডক্টৰ নুমল মুমিন বৰ্তমান যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাই থাকোঁতে যিটো মন্তব্য তেখেত কৈছে যে কাৰ্বি আংলং বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনে তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব নাই বুলি এইটো ভুলৰ কথা তেওঁ যদিহে ইতিহাস যদি চাব যায় তেওঁ বুজি পাব তেওঁ ইতিহাস নাজানে আৰু তেওঁ এটা বিধায়ক হৈ ইতিহাস যদি আজিলৈকে গম পোৱা নাই ছাত্ৰ সংগঠন বা বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন তেওঁ যে এই তেখেতে মন্তব্য দিছে যে তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব নাই এইটো কথা তেওঁলোকে গম পাব ডক্টৰ মুমিনৰ পৰা তেখেতৰ পৰা আমি চাৰ্টিফিকেট পাবলৈ জৰুৰী নাই ৰাইজে গম পাইছে অসমৰ ৰাইজে গম পাইছে গতিকে আমি সদৌ ছাত্ৰ সন্থাত অৰ্থাৎ আমি কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ হৈ আমি তেখেতক গৰিহণা দিছোঁ আৰু ধিক্কাৰ দিছোঁ যাতে অনাগত দিনত তেওঁ যাতে কোনো সংবাদ মাধ্যম জৰিয়তে তেওঁ এই মন্তব্য নিদিয়ে আৰু তেখেতক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে অনাগত দিনত যদিহে তেওঁ এইটো মন্তব্য দিয়ে তেন্তে বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু ছাত্ৰ সংগঠনে আমি একে মিলিজুলি হৈ আমি যদি ৰাজপথত নামিবলগীয়া হয় তেন্তে তেওঁ কাৰ্বি আংলঙত ভৰি দিব নোৱাৰিব বুলি আমি শিকাই দিছোঁ তাৰ লগে লগে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ছাত্ৰ সংগঠনে পইচা খোৱা সংগঠন গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ বিজেপি এটা সংগঠন বিজেপি সংগঠনে আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে পইচা খোৱা সংগঠন বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে যোনটো পইচা অসম চৰকাৰৰ পৰা উন্নয়ন ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে বিভিন্ন সমষ্টিত তেওঁলোকে যোনটো পইচা পঠায় এইটো পইচা তেওঁলোকে উন্নয়ন নকৰা আগতে তেওঁলোকে নিজৰ পকেটত গৰম কৰি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন চামচা যিসকল আছে তেওঁলোকক দি মেলি বিজেপিৰ যিমান উন্নয়ন পইচা আছে বা ৰাইজৰ যিটো উন্নয়ন পইচা আছে তেওঁলোকে খালী কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ তিজৰিত তেওঁলোকে বন্ধ কৰিছে News Report Roshan Hanse Karbi Anglong Live Kedam tang thereni phai inkoraner cap arni somindara dangalong sotele abhom kuru mate pamsande katalondu na somse Karbi Anglong hawaralong ta ke ongdunga dim along pamsande talondu Labang sorni kethe arni hempu Jisu Kristo phan ke koyararatum Jisu Kristo anong kethe pen Jerusalem nang kilut arni Bang sorni aphan aning karong chipi ponsi Jisu apranga phi kedamatum sedame hempu amen pen ke bang abang ahirjumi athenglu Hosana pu ke hanga sonsi Karbi Anglong arlo along ta armu chejeng ponsi Jisu Kristo phan anong pathe pon
Reverend C. Lalruat Kima Longri Pastor Kacharipon Bangso Crusera Long Arna Mapan Anong Kapatejia Pan Bethel Ministry Mizoram Pen Frederick Lalrindi Kapensi Hemisi Kido Ketak Nang Jia Putak Mesen Pen Arna Malam Thanpon Halapurong Supi preaching station along Sitame Mondulia Sar Jiten Pangcho Pensi Pam Sande Lante Than Parjubo ha jisu ki chi thek par pana thak alang phang gosal ke saka pur anta mi pina ki dum na tum jisu kristo thek par pana thak ke sak lam khom lasi laso ke jo achuju na me pi chengche ako Jerusalem laso aphang jisu ke bang pin lang bon bang one bang welang ne bible long tok te sitame bang asonte hala bang so hut anong ke thik pen ke bang huro bang ke aphang si pathik gatho sitame bang we pin lang bon ko song si muni ka tin lo ini tu bible long ka pin to protang te la Jerusalem bang hala so hut Jesus Kristo ke bang cheng ka song si muni ka alang ni phang Lason Thotsi Hamren Rong Supia Longta ke Ong Dunga Mondulia Tum Adabapor Hosana Hangponsi Hempuji Suapan Anong Patipon Laso Ahut United Christian Forum Hamren Kongchun Bang Abu Kro BD Pensi Pam Sandea Puta Clardak Pen Alamte Jaipon Di Arnam Long Hempulong cepat jong tum anke lagi jokwan long ji mate ke jok long bekji Pini itu methang pen cepe jok nang jia son do pikhan jang eson bangke ini to ma papen nili ke klembom Arnam pen kisui mate Arnam phane tum adin ke pekile labang sopen isi bangke kiso kisung pen kiduk pen ningoi ning duk pen ning ke thika be pen Pini ning duk ningoi mate ning ke thika be tum do pik ningkan sam kiri Pini ini tum hempulong cepat jong si halabang so ningkan sam long ji Hamren arong supia long Pam Sunday lakaning kanwang sondak taksi nilitum talon polo dat usiat hamren unit pen si ong dung arat nilitum kacetong patame kacetong arat tum hanta kiru pilo si kopia thisi dak kaching room nang kong ma Pam Sunday kopia si palon pon nang kong ma lake aning kanwang ta palon polo pirthia dang sta dak hamren chot la poli pirthia dang ta bangsa Pam Sunday talon pon News Report Karbi Anglong Live Karbi Anglong District Youth Congress Committee tum kapatir pipon along NSUI la pen sewa dala tum chirap cheto dunsi dipu LSC pen karjap dun sumrong hang pen towar thopi dunsi humparo hini rap hokep motorcycle Karbi Anglong District Congress Committee sa hem pen manja dak pachejeng pon Karbi Anglong District Youth Congress Committee Maipu Sukur Singh Kropen Dun Maipu Rajesh Timungatum Kechapon along KDCC asa hempen manja hitian humparo hini rapokep motorcycle kapachejengpon Jasamet nilitum Youth Congress pen motorcycle kapachejengpon lake nona phoi Assam Assembly kiligalong BJP Rachariya phan parempon veksi nitum Congress asong ke hai kachipaklang angtheklo pusi KDYCC amaipu Sukur Singh Krop pherang kyangno ningje labang so really Karbi Anglong District Youth Congress lapen de NSY Sevadal Young Brigade itum kado we churu pepen pini labang so Karbi Anglong awar phan je litum Congress hin benja chapakla le litum ke hayang thek pula pini hanlo litum pharoini don hitum so bai really dam hitum dak pen dam lo part office la lo manjan pen wangsin hitum kado we difuan atokan sami tum arting ponlo tarang so pen dang lo si je nitum no phong Youth Congress pen kachisong pon mabe Congress pen kachisong pon nitum DGP hon param vek pe posipin itu ang thek paklang lo ate alang nitum Karbi Anglong phan
Karbiangora bang pamahu alang litum artikel 244 alam pen karbiara bang pamahu lan totali nitum bhat yut atumhan saguri nang piji lapen pe kado kobe development ana nang pi pusta development nang pi ke nitum BJP sarkar karbianglong bhan ke nangalo rasini tum ke jasemet pen cepak lang danglo je non 1 tarik ke alang li karbianglong BJP bhan ke nitum ke bye bye pusi pirun po pusi congress ai pen napu nitum ke bidai po BJP Ratcharia Songke Rongara Fan Hemprek Amendment Kapamang Huasaisi Claim Picture Anparta Karbiang Longerlo Apuna Chak Kechokling Loka Charlia Tumaphan Lam Thulam Dokpen Kebai Pen Loxi Ovekimia Tumaphan Aning Kaparum Pachon Pro Sitanon Anta Kipitek Tedeke Kapachobay Ang Texi Klangda Lasinon Nang Keleji Jang Miachiklo Nipai Siar Nipenke BJP Sarkar Phanke Kachipa Dilo Puta Sukur Singh Kro Ningje News report Roshan Hanse, Karbiang Live. Tangte pinia daba Abirta ke lapuan se kang tonik lo, domi thak me kardong.